Ubu mu burasirazuba bwo hagati ibintu birimo gufata indi ntera, kandi uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo gikomeye cyane cyerekana ko cyangwa se gisobanura ko iyi ntambara idateze na gato kuba yagera ku iherezo. Amerika irimo kohereza ibihumbi n'ibihumbagizi by'abasirikari b'abamarine mu karere ka Middle East, ariko niba utazi neza inkuru y'iyi ntambara se ndetse n'imva n'imvano y'uko Amerika ikomeje kohereza ingano y'aba basirikare mu kurwana muri Middle East, ugomba kureba iyi video se cyangwa iki kiganiro kugeza kirangiye, kuko ibiri kuba hagati ya Amerika na Iran ubu ni kimwe mu bikorwa bya gisirikare bikomeye cyane isi itigeze ibona ku myaka irenga 20 ishize. Muri iki kiganiro ngiye kugusobanurira inkuru yose kuva ku ntangiriro yayo ndetse kugeza ku makuru mashya y'ubu ngubu, impamvu Amerika ikomeze gushora imbaraga nyinshi ku mafaranga angana gutya yose iri gushora muri iyi ntambara ya Iran, kugira ngo urangize wumva neza ibiri kuba ndetse no kugira ngo urangize usobanukirwa iyi ntambara se iragana he. Iyi ntambara bari kuvuga ngo ishobora kuba isigajwe ibyumweru 2 se koko nibyo byanyabyo, cyangwa se ahubwo nyuma y'ibyumweru 2 nibwo iyi ntambara izafata indi ntera? Wowe guma hano tube turi kumwe ku makuru y'uyu munsi. Kugira ngo wumve amakuru ari kuba uyu munsi, banza umenye amateka ese n'ubundi niki cyateye Amerika gufata abo basirikare bose cyangwa se yongano y'abasirikare kubohereza mu gace ka Middle East kuba bajya kurwana. Ubundi umwuka mubi hagati ya Amerika na Iran nutangiye uyu munsi, turabizi kuva kera, ufite amateka maremare ku bijyanye n'intambara hagati ya Amerika na Iran. Mu mwaka w'1979 mu gihugu cya Iran habayemo impinduramatwara ikomeye cyane. Umwami wategekaga icyo gihe witwaga Shah, wari inshuti ya Amerika, yakuwe ku butegetsi. Hahita hajyaho ubutegetsi bushya bw'idini rya Islam uyobowe n'umunyakwigendera Ayatollah Khomeini wishwe ejo bundi muri iyi ntambara iri kuba muri aka kanya. Muri uwo mwaka habereyeho gucirwaho Khomeini. Abanyeshuri b'Abanyayirani, abanyeshuri b'icyo gihe bateye ambasade ya Amerika i Tehran, bafata Abanyamerika 52 mu ingwate mu gihe cy'iminsi igera kuri 440, babitsa abo Banyamerika bagera kuri 52. Icyo gikorwa cyatumye umubano hagati y'ibihugu bibiri byombi uhinduka burundu. Kuva icyo gihe Amerika yatangiye kuvuga ko Iran ishyigikira ibikorwa by'iterabwoba, ku rundi ruhande Iran yatangiye gufasha ndetse no guha intwaro amatsinda menshi mu karere y'iterabwoba, harimo nka za Hezbollah muri Lebanon, nk'uko twagiye tubibona, Hamas muri Gaza, Houthi muri Yemen ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro muri Iraq. Mu myaka myinshi yakurikiyeho habayeho intambara itagaragara neza, cold conflict, intambara isa nkaho idasobanutse. Nta ntambara n'imwe yagaragaraza ko, cyangwa se nta mashusho namwe cyangwa se ibikorwa n'ibintu na kimwe byagaragaza ko intambara yateguwe, ariko hakaba amakimbirane ku mpande n'impande mu bihugu bya Iran za Iraq, bigaragaza ko icyo gikorwa cyabayeho cyo kuvuga ngo hagiyeho uwo muyobozi utumvuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribyo biri kugenda biteza aya mavururu ndetse n'aya makimbiranye hagati y'ibyo bihugu ndetse n'iyi mitwe y'iterabwoba ikomeje kuba yitwaza intwaro ndetse no kugumya za Iran na za Iraq zitera ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2015 ibihugu bikomeye by'isi byagerageje gukemura iki kibazo ku bijyanye na nucleaire cyangwa se imbaraga ziva muri nucleaire. Hashyizweho ndetse hashyirwa n'amasezerano yiswe Iran Nuclear Deal cyangwa se JCPOA. Iyi yari amasezerano yasabaga Iran kugabanya gahunda yayo yo gukora ibigisasu se cyangwa gukoresha imbaraga za nucleaire, maze ibihano by'ubukungu bigakurwaho, kuko Amerika yarafatiye ibihano by'ubukungu Iran bikomeye cyane. Ariko mu mwaka wa 2018 Perezida Amerika Donald Trump yahisemo kuva muri ayo masezerano, avuga ko atagikomeje cyangwa se atagifite ububasha bwo gukomeza kwihanganira ayo masezerano basinyanye. Ibihano by'ubukungu byongeye gushyirwa kuri Iran bikomeye cyane. Ubukungu bwa Iran bwahise bugabanukaho cyane bigaragara, abaturage bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Iran nayo itangira kongera ibikorwa byayo byo kuba byakora izo ntwaro za nucleaire, gukoresha izo mbaraga za nucleaire. Mu mwaka wa 2025 muri aka kanya raporo z'ubutasi bwa Amerika zavuze ko Iran kwegeranya uranium, imbaraga za nucleaire ku rwego rushobora gutuma ikora intwaro za kirimbuzi zishobora kuba zakwangiza isi yose cyangwa zakwangiza akarere kanini, bitewe n'ukuntu Iran cyangwa se kiriya gihugu kigaragaza ubuhanga bunini cyangwa se ubushobozi buhanitse bwo gukoresha izi mbaraga za nucleaire. Icyo gihe Amerika yatangiye kubona ko igihe cyo gutegereza kirangiye, cyangwa se igihe cyo kuvuga kwihanganira gukoreshwa kuri izi mbaraga za nucleaire kuri Iran birangiye. Mu mpera za Mutarama 2026 ejo bundi amakuru twarabonye, Amerika yatangiye kohereza ingabo nyinshi cyane
mu burasirazuba bwo hagati Middle East nibwo bwa mbere kuva muri 2003 igihe Amerika yari yarateye Iraq byongeye kubaho igikorwa nk'iki ngiki. Ibi byari biri kugaragaza yuko gutera ubwoba gusa cyangwa kuvuga ngo Amerika ifite gahunda yo gutera ahubwo ari ukwitegura intambara ya nyayo nk'uko twayibonye nibwo intambara yasaga nkaho itangiye cyangwa se intambara yasaga nkaho ishinze imizi. Muri Mutarama 2026 ubwato bunini bw'intambara bwitwa USS Abraham Lincoln bwoherejwe mu karere ka Middle East bwari buherekejwe n'izindi ntwaro nyinshi cyane zirimo amato y'intambara, indege za gisirikare, indege za F-35. Nyuma yaho haje n'ubundi bwato bunini cyane bwitwa USS Gerald R. Ford. Mu kwezi kwa Gashyantare 2026 nibwo Amerika yatangiye kugaragaza ko ifite aircraft carriers ebyiri, amato y'intambara arenga 13 yiteguye yose kuba yahangana n'iyi ntambara. Mu magambo make aka kari akaga ka gisirikare gakomeye cyane haba mu bihugu byombi, muri Iran ndetse no muri Iraq, ndetse n'ibindi bintu bigiye bigaragaza nk'aho ari ibihugu bitari kumva rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane Iran. Muri aka kanya nibwo turi kubona ko iri gufesingana n'intambara ndetse n'ingaruka z'intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ariko mu gihe ingabo zoherezwaga, ibiganiro by'amahoro byari bikomeje ku buryo bakunga Iran na Amerika bakaganira, bakicara bakunga amahoro hagati yabo. Intumwa ya Amerika Stephen Witkoff yari iri kuganira na Iran bagerageza kwegeranya amasezerano no kumvikana. Ku itariki ya 27 Gashyantare Iran yavuze ko yemera kutazongera kubika uranium cyangwa kutazongera gukoresha izo mbaraga za nuclear uranium nyinshi cyane nk'uko mu masezerano byari yarabivuze ndetse nk'iko Amerika irimo irabiyisaba. Ariko ibiganiro byararangiye bitageze ku masezerano ya nyayo ngo babishyiraho umukono. Iran yavuze ko ifite uburenganzira bwo gukomeza gukoresha uranium nk'uko ari iyayo. Amerika ivuga ko nayo itabikunda ndetse ivuga ko ibyo bintu bitashoboka. Aho niho noneho amahirwe y'amahoro yarangiriye, ahubwo bigaragaza ko imizi y'intambara none igiye kuba yatangira ya nyayo, birengagije cyangwa se bitandukanye nk'intambara twumvaga mu magambo intambara iri Cold War, none bikaba byigiye kwinjira mu ntambara ya nyayo. Ku itariki ya 28 Gashyantare 2026 Amerika hamwe na Israel batangiye ibitero bya gisirikare kuri Iran. Iki gikorwa cyahawe izina bita Operation Epic Fury, ari nayo zina nyamukuru ry'iyi ntambara ariko iri kwirwa. Perezida Donald Trump yavuze intego enye z'ingenzi z'iyi ntambara: gusenya ubushobozi bwa misiri za Iran, gusenya navi ya Iran ndetse no kubuza Iran kubona intwaro za nuclear ndetse no guhagarika inkunga Iran iha imitwe y'iterabwoba. Ibitero bya mbere byari bikomeye cyane kugeza ubu ngubu. Ibyo bitero byari bikomeye cyane. Intego ya mbere yari ikigo cy'ubuyobozi bukuru bwa Iran, niho Amerika yari ifite target. Nibwo butumwa bwari bwo Amerika yashakaga kwerekana ko igiye kugera ku bayobozi nyirizina, none bashyiraho ayo mategeko cyangwa bavuga ayo mategeko kugira ngo none ite ica intege Iran muri ako kana. Minisitiri w'ingabo Pete Hegseth yavuze ko ibi bitero byari bifite ingufu ziruta inshuro ebyiri izo mu ntambara yabaye muri Iraq muri 2003. Ikintu gikomeye cyabaye muri aka kana, umuyobozi mukuru wa Iran Ali Khamenei yarishwe muri ibyo bitero, ari naho hahise haza ubukana bw'iyi ntambara. Yari amaze kuyobora Iran kuva mu 1989 kugeza muri aka kana. Urumva yari amaze igihe kinini ku buyobozi. Urumva kuba Amerika yafata umwanzuro wo gukuraho uyu muyobozi Ali Khamenei, urumva byateje imvuru ndetse bituma intambara yiyongeramo agasukari kenshi cyane. Nyuma yaho hashyizweho ubuyobozi bw'amateganyo cyangwa se ubuyobozi bwo kuvuga ngo ni ubw'agateganyo. Ku wa 8 Werurwe umuhungu wa Khamenei bita Mojtaba Khamenei yatorewe gusimbura se. Iran nayo yahise yihorera muri ako kanya gato nta guhumbya, yohereje drone zirenga 2,000, misile zirenga 500 byagabwe mu bihugu byinshi byo mu karere ka Middle East. Iyi ntambara ntiyagumye muri Iran gusa, yahise ikwirakwira mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu masaha make cyane gusa Iran yagabye ibitero bigera ku 10,000 ndetse ku bihugu bigiye bitandukanye, ndetse bigera ibyo bitero bigenda bisakara bisanga ku bihugu byose biri mu karere k'ubirasirazuba bwa hagati, bisanga ku bihugu byose 10 Iran yari yaragabyeho ibitero iri gutagetinga ibyicaro se cyangwa iri gutagatinga inkambi, amakampu y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruganda runini rwa peteroli nk'uko twabibonye muri Dubai rwatewe na drone ziturutse muri Iran. Ibikorwa byarwo byarahagaritswe burundu kandi rwari uruganda rufitiye akamaro isi yose.
Ambasade ya Amerika muri Kuwait nayo yaratewe ndetse yarashwe na misile. Amerika yahise iyifunga cyangwa se Amerika yahise just ifatiye ambasade ihita ihagarika mu gihe cy'agateganyo kugira ngo barebe ko baba bari gusanasana ibyangirijwe ndetse n'ibyangijwe n'iyo misile yari iturutse muri Iran. Ku nyanja ya Amerika hakoreshejwe ubushobozi bukomeye cyane. Ku itariki enye Werurwe, submarine ya Amerika yararuhamishijwe ubwato bwa Iran bwitwaga na Iris Dena bwabashije kuba bwaruhamisha iyo submarine ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byari ubwa mbere kuva mu 1982 ubwato burashwe n'ubwato buri munsi y'amazi mu ntambara. Kugeza ubu Amerika imaze gutera ibitero ku ntego zirenga 6,000 muri Iran. Amato ya Iran arenga 60 yarasenywe ndetse aranaraswa mu minsi 3 ya mbere gusa. Iyi ntambara yatwaye Amerika amafaranga agera kuri miliyari 11.3 z'amadolari, miliyari 11 na miliyoni 300 z'amadolari. Izi ni tiriyari zirenga 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Abasirikare bagera kuri 13 b'abanyamerika bamaze gupfa bazira iri ntambara. Uyu munsi hari ikindi cyemezo gikomeye cyane cyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahangayikishije isi yose, biba bigaragaza ko iyi ntambara ishobora kuba igiye kuba yafata indi ntera bitandukanye nk'uko twabitekerezaga se cyangwa bitandukanye n'uko byagaragaraga. Amakuru akomeza kugaragaza ko iyi ntambara irahita ijya ku rundi rwego ruri hejuru. Amerika irimo kohereza abasirikare b'amamarine bagera ku 2,500 mu burasirazuba bwo hagati, harimo n'ubwato bw'intambara bwitwa USS Tripoli. Ubu bwato bushinzwe kujya ku ntambara se cyangwa ubwato bushinzwe kujya guhangana n'ibintu byananiranye. Iyi mibare ishobora kugera ku basirikare bagera ku 5,000 nk'uko biri gusobanurwa ndetse n'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ibi rero biri gusobanura ko Amerika iri kwitegura ibintu byose bishoboka kugira ngo iyi ntambara ibe yayitsinda. Abasirikare b'abamarine bashobora kuba barinda ambasade, gutabara abaturage cyangwa se kurwana ndetse no kurwanira ku butaka batabara abaturage ndetse barinda ibyo bigo bya Amerika ndetse n'izo ambasade za Amerika. Minisitiri w'ingabo yavuze ko uyu munsi ibitero kuri Iran ari byo byinshi cyane kuva intambara yatangira. Ibyo bitero bigiye kuba byinshi cyane kuri Iran kurenza uko abantu babitekereza. Ariko hari ikintu cyagaragaye cyane giteye ubwoba. Ibitero bya drones bya Iran byagabanutseho 95%. Iran ntabwo kiri gukoresha ibitero ikoresheje drone nk'uko yabikoraga mbere. Ibi byerekana ko ubushobozi bwa Iran burimo kugenda bugabanuka gake gake. Ubushobozi bwo kuba bwagumya guhangana muri iyi ntambara burimo kugenda bugabanuka gake gake. Iyi ntambara si intambara ya Amerika na Iran gusa, isi yose iri kuyikurikirana cyane akantu ku kandi n'aka kanya iri kuyikurikirana. Ubushinwa rwavuze ko iyi ntambara ishobora guhungabanya akarere kose k'Iburasirazuba. Uburusiya nabwo burimo kubikurikirana hafi bureba ko nta kintu na gito cyakangirika ku bijyanye n'ubukungu, ku bijyanye n'abaturage ndetse no ku bijyanye n'umutekano wa nyawo mu Burusiya. Buriya ibihugu byinshi byo mu Burayi nka Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudage byashyigikiye igikorwa cyo guhagarika misile za Iran. Ibihugu bya Gulf birimo Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait ndetse na Jordan nabyo birimo gufasha Amerika mu kurinda ikirere. Isoko rya peteroli ku isi hose ririmo kugenda rigabanuka cyane ku rwego rukabije, kuko 20% ya peteroli y'isi yose inyura mu nzira za Strait of Hormuz, kandi iyo nzira ikomeje kwangizwa n'ibi bisasu ndetse ikomeje kwangizwa n'iyi ntambara. Ubu rero aho ibintu bigeze kuri uyu munsi kuri tariki 14 Werurwe cyangwa se muri uku kwezi ni ahangaha. Amerika na Israel bamaze iminsi 14 barwana na Iran mu ntambara yitwa Operation Epic of Fury. Amerika imaze kohereza aircraft carriers 2, amato y'intambara menshi, indege za gisirikare ibihumbi byinshi ndetse n'abasirikare bashya b'abamarine bagera ku 2,500 barimo bariyongera bitewe n'uko babona intambara ikomeye. Air Force ya Iran yarasenywe cyane bikabije, Navy nayo yarangiritse cyane bikabije, ndetse umuyobozi mukuru wa Iran kugeza aka kanya turabizi Khamenei yitabye Imana. Ariko nubwo bimeze gutya, iyi ntambara irakiyongera aho kugabanuka. Nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko iyi ntambara isigaje ibyumweru bikeya. Ibyumweru biri imbere bizagena nimba iyi ntambara izagabanuka vuba se cyangwa izarangira vuba, cyangwa se niba iyi ntambara ishobora gukura ikaba nini kurushaho kurenza aka kanya. Nzakomeza kukugezaho amakuru mashya yose. Niba ushaka kujya wumva ndetse usobanukirwa ibiri kuba muri iyi ntambara, amakuru yose kanda subscribe hanyuma kandi no kukazugira, kuko iyi nkuru itararangira na gato cyangwa se amakuru y'intambara atazarangira na gato. Uracyahishuye byinshi ugomba kumenya. Tuze no kubana mu kandi kanya gato mugeze andi makuru y'ubwenge. Ciao ciao.